kacile gaji kami persyai kita kedudukan dekhar kadai kita kibabat ya kapor has sekretariat ko kipat pak thong gaji kita bangin tur siapa sekretariat anda kata kapor kalau poi bakal ngelajap ban lek ban pensu tu yo pat pak halor kini ki peratu ni kimat kabaningkong gani kamat tolong badai ban pendono ini ke projek tourism hampir ko lompong den ka sorkar kala pendu andre ni yin hapono ngenom sha ban ai wai hadu andre pol pat ndai pos nem don kam ban penyari ni islam apa pi ai wai ngenom la ban priang ya ka jing lilam imim pepet ya ka kundau ka syap ka jing kene ni palba ngenom sha ya ka sorkar makan ai wai don repo bat kandai pos nem Banganong ipi, kini ki patba kicni ki biculik piknik, banelami ki kon ki kti, how to lum niru lani bikyong niru pak, tang shudhep kanhi katahat, ngam get bakin tang yo banlet banrung ladlu, nyen hap siya pek siar narot, menoberung setahi, ubaret ubarya, wat kami inti, pio banrung ladlu havivanta, apa Marriott, bidan pisah kopi yang teh, mari kita kedau ko kipat ba. Ngasko kartu lebiang ke jingdon jengini di hotel namta kita, ki Torres ki konan, Andre banong kat sabapai, bapin chuta hotel 5 star. Ngasko ngi haban perkat ko kipat ba. Ngendai bagi persya yang rai kapal. Nagam ta gitu di bawah bagi persya yang rai kapal. Andre ni bagi jingan ra ka jumki yang rai kapal. Kamne namta ka jimentoy jongi kong ka jat mriu ko kipat ba.